Sad prelazimo na posljednju u nizu nagrada u kojoj proglašavamo putnika godine. Ja bih samo evo pogledom po publici tražim gospodina Igora Goleša koji bi trebao predati tu nagradu. Ne vidim ga u publici pa ću ljubazno zamoliti ako je moguće da ga neko ovdje... evo ga, dobro. Već sam se zabrinula, ali stiže iz backstage-a. Hvala Igore. Dakle, posljednja kategorija putnik godine, žiri u sastavu Ana Bakran, Goran Blažević i Slaven Škrobot odabrao je sljedeće dvije finalistice. Patricija Lacković i Nala Tomić. Patriciju smo već upoznali, pa ćemo vam odmah predstaviti neobičnu malenu Nalu. Nala se rodila nedavne 2022. godine. Od tada do danas u svojih 1.5 godina, htijući ili ne, putovala je mnogo. Iz udobnosti nosiljke odradila je prvi trail na Vlašiću. Bila je počasna gošća na prvom festivalu putnika u Banja Luci. Prst je umakala u vino s Ivom i Brankom iz Putoholičara. Sudjelovala je na svjetskim igrama nomada na World Nomad Games u Turskoj. Spavala je u jurti. Glasno plakala u Medini, malteškom gradu Mdini. Slušala je Slavenove priče o nevjerojatnim putovanjima biciklom. Crtala murale s Kapovićem u Opuzenu. Prepuzala i okusila uzduž i popreko Sarajevski, Splitski i Zagrebački aerodrom i tako stekla odličan imunitet. I još mnogo, mnogo toga. Ajmo upoznati malu Nalu. Će stvarno ispasti super emotivna 10. obljetnica. Sad, Igore, ljubazno te molim da dođeš na pozornicu. Tamo se nalazi koverta. Igor dolazi i sa posebnom nagradom za osobu koja će biti proglašena putnicom godine, sa njegovom predivnom knjigom Zaboravljena Dalmacija, koju ćemo predstaviti danas, jel tako, o kojoj ćemo pričati. Da vidimo, otvori kovertu. Koga je žiri odabrao za pobjednicu? Znači, pobjednik je Nala Tomić. Sad, s obzirom da Nala ne može doći sama na pozornicu, molim da dođu njezini roditelji u pratnji. I ovo je jedna sjajna ideja i pa pozivamo evo i druge roditelje koji putuju s djecom da naprave ovakvu jednu prijavu jer ovo je moralo biti nagrađeno nagradom. A ja mislim da mi zapravo imamo najmlađu dobitnicu nagrade ikad, igdje, za išta. Je li tako? Evo, draga Nala, preslatka si. Ti još ne pričaš vjerojatno, ali možda možeš neki zvuk ispustiti. Ajde, reci čao, papa. Ja sam čula, drugi nisu čuli. Pa da čujemo mama i tata Tomić. Mama ima pravo prva nešto reći, ali evo Slobodan je mogao biti nešto malo. Kako ste se odlučili prijaviti za ovu nagradu? Kome to palo na pamet uopće prvom? Pozdrav svima. Evo, iskreno, meni je palo na pamet. Ja nisam ni rekla Slobi dok nismo upali u finale. Kako Nala baš nije neka spavačica. Evo, Ne treba. Pokupit ćemo kasnije te papire. Mama ne spava već 1 godinu i 8 mjeseci i onda onako navečer dobije neke svake ideje. I negdje u 3 ujutro mi je pao na pamet tekst
koji nisam poslala, ajde. I vidim kod Maje prijavu da je ova prijava produžena na 21.8. čini mi se, ja i pošaljem. I priznajem, čim sam poslala, požalila sam jer pomislim, ajme za takvu neku ozbiljnu nagradu ja šaljem neko balavicu i dijete. Bilo mi je 10 minuta neugodno i onda ponovno čitam tekst i čitam kako je Maja voljela život, voljela je putovanja. Iskreno, ja bih voljela da naša djevojčica bude poput Maje, poput Dijane, oprosti, svih divnih, velikih žena koje će inspirirati da putuje, da gleda svijet širokim očima, bez predrasuda i da bude u ovom nekom ludom danas svijetu Instagrama i svega šta nas čeka, normalna, otvorena i da, ne znam, ode s ruksakom i živi u Nepalu. Bravo, mama. Tata, hoćeš li ti samo potvrditi ono što je mama rekla ili dodati? Hvala vam svima, hvala vam na odabiru i na gostoprimstvu. Stvarno, Nala je jedno novo putovanje. Evo, ja sam putovao nekih 80 zemalja, ali kad me pitaju koja je zemlja najdraža, u stvari moje najveće putovanje je Nala. I jedan drugi svijet, druga galaksija mi se otvorila s putovanjima s njom, tako da namjeravamo to i nastaviti. A evo, dok god se ona ne buni, dok je mama tu, sve ok. Hvala vam svima. Dajte, molim vas, ova predaja nagrade. Može mama sve prima. I naravno zajednička fotografija na koju ću se ja sad uvaliti jer moram imati fotografiju s Nalom. Hvala. Evo, mi promoviramo putovanja, ali promoviramo usput i čitanje, naravno, zato smo i poklonili ovako jednu, pa nije baš slikovnica, mislim da će taman za Nalu biti za jedno 40 godina će biti spremna da čita ovu ozbiljnu i jako vrijednu knjigu. I evo, puno hvala autoru Igoru Golešu što je darovao knjigu Zaboravljena Dalmacija, našoj najmlađoj dobitnici, ne samo našoj, nego svjetskoj najmlađoj dobitnici nagrade ikad. Predivno je ono što je rekla njezina majka, da bi željela da Nala bude poput Dijane. I poput Maje, naravno, mislim, spomenula je Maju više navrata, jer zapravo da, bilo bi super da Nala bude poput naše divne Maje, koje ja predlažem da ipak jednu kategoriju osmislimo, to jest jednu nagradu i za njenog Olivera, s obzirom da je i on veliki putnik, morat ćemo nešto iskemijati. Ja znam da se bojimo toga da ne bi ispalo kao namješteno, ali nekad neke stvari u životu možemo i namjestiti, neće nam niko zamjeriti. Ja ću sad pročitati obrazloženje žirija da ne bi ispalo da to nije sve po PS-u odrađeno, da je ovo samo zbog simpatičnosti. Nalini mama i tata posložili su ove godine najbolju prijavu, koja uključuje puno prvih iskustava. Svi članovi žirija slažu se da bi ovu nagradu trebalo simbolično dodijeliti cijeloj obitelji. Nala je još mala i očito ne organizira sama svoja putovanja, ali uz ovako aktivne i kreativne roditelje ima od koga sve naučiti. U njima i druge obitelji mogu pronaći inspiraciju da se može putovati s malom djecom, učiti i uživati s njima. Nala i njezini roditelji svakako su inspiracija i motivacija svima da se odvaže na putovanja i dokaz da se može preći preko svih prepreka, preko dobi, raznih ograničenja i granica. Ako su svrha i cilj ne samo ovog festivala, već i nagrade Dijana Klarić da nagrađene priče i održana predavanja inspiriraju i motiviraju druge, onda je mala Nala pravi simbol toga. I evo, započeli smo i otvorenje ove dodjele sa jednom knedletinom u grlu, pa smo imali u sredini onu fotografiju i sad završavamo prije nego što se voditeljica rasplače. Zahvaljujem svima na pažnji i na ovoj doista lijepoj dodjeli, 10. dodjeli nagrada Dijana Klarić. Vidimo se na 11. dodjeli nagrade, sad imamo malu pauzicu, pa će započeti ovdje razgovor sa gospodinom Igorom Golešom. U međuvremenu možete pogledati izložbu sada otvorenih svih 10 fotografija. Hvala na pažnji.